Bwana jamaa mmoja mwanaume mwenye umri wa makamu. Yani is a middle aged man. Otakire kuba people. No musayi bw'ekinguru. Okolire mirimo yaye brigade oburukanire mujengo okira osombire ebintu ali biri bakwimo ku stage otemire mpaka finally okolira se company enene nyasamu seniriye orosiri kibesa millions of money. Lakini aringi abwate bichi kibesa na kiabwate in different accounts taranyoma naende tara oro kibwero libonde bora kero kende bantu baraje gotebanga nabwate kibesa kinyingi igaguturitia bantu equally. Yani tabwati mo chando monene ngate geta nga gusiriria masikani ngaba confirm bibi omonkwano yagacha akamwa taringi muntu godiri na simi. Especially jiji smartphone. Ndugu yangu akaja siku moja akanunua smartphone ile. Yes, ya nguvu. Simu kubwa. Zimiro barada atakabe kite koboko. Akachaka kuregister se emitandao mbalimbali. Sign up. Akago sign up, yes, akachaka na Facebook. Akacha X. Iya karukri Twitter kale. Agacha agasoa Instagram, agasoa bono WhatsApp wale. Facebook wekera aso aroro, akanyora basani bake gago na gukina Facebook. People you may know. Yes. Mwone mwete konya kukusuggesteri. Yes. Friends. Na ya kuanalyze ria bantu ku interact la bono. Agacha aganchera basani, agaikera basani kiribunye. Omosani bwelibu Omosani actually anyorete o 4001. Igale ngo musubati kurwense America. Omosubati oyo akamutumire friend request. Na anda atarajinerere friend request akaminyoka muino messenger. Musubati oyo. Nga hi tu. Nanya kumanya hai vulu wende kuira livaiteka kuira leke hi yes abati baji bodo kuligira ga hai yes. Anyway, that's a topic day. Ifanye mundonda maedi just bono bagachaka conversation yuli akachaka nchi friend request bagachaka conversation bakagamba tata pole bagadevelop bagachaka bono confidence igatoka bakigina naso mutandao mbanya korona muswati ara America omongwana no ale nyali Mombasa nabwate nibo. Lakini yokote oro kikwainga nabwate nibo omuswati yo yakabaga kumutumire byegwa including kibesa como support rende ya bali korolekana nabwate nibo no yetaje tiko tebaga akikitibwati anyway akatuma pesa kumbe yule mwanamke alikuwa anampima wakakole miaka 2. Mwaka wa 3 chakire bakwamba Facebook yoka. Akamoteba ono musubati uli akachenchie tune. Akamoteba, you know babe, what I'm doing here is great. Yajire konyora. Yajire. Akamoteba ike ntumbira ngo kora nebi nene. Na honde California iga. Ono chinyomba nchirega iga ntagete kugora. Lakini chibe sentigarete ne chinkengole. No ya izo. No be interested tutwara umucyo itoga iga baje ngumbu. Wango gani taito gaje kuruabu. Ile nkaji kobole tengina. I know now actually I'm lacking like 5 million Kenyan shillings. Yes, togole milioni zano jioka imagine tutwara umucyo monena iga America, we live here forever, tobe citizen chi America na kadhalika. Kai baby, you mean, are you serious? Yes, akamwagara chibicha. Like for real? Yes, akamwagara chibicha. Soko tikita tole toro jada. Akamwagara chibicha ingenje jikora atumukuruke ajiko ganda ngumbu. Bono chikarua aligocha. Yagero muntu ndakange nyomba yaye. Chibesa kutomba arozeri kwe nyomba ka chibicha tumunde chinga. Jengo mugara ndo practical bono. Jengo practical part of it the game one. Might do before the weekend. Okay. Bono olia akatuma. Omate finally mungwana olia gachakamwa akatuma 5 million shillings. Ikiara konyobere convinced. Kitinte tiku chiatambe chinde ke combination gore chisebiri chiabono mambye chise chi Africa ya moche ndenga yo muguziki si FM. Buna tumete 5 million
chaika uri achi withdraw in cash akarona cheji communication ni gasira pio uri agachikotema kuvurigita aje kutoka mongwano uri agafirisika yo baka wale nkora tukuliale amapenzi nkora tukuliale nkora tukuliale amapenzi nkora tukuliale nkora totesale amapenzi nkora totesale nkora totesale amapenzi nkora totesale. An online relationship. Chibe saa ligirie ngakie ntambe agachikotema kumnyokia mapenzi y'umtandao. Musubati nanda mshua atalenga Amerika. Yani umongwaro yakaligisa na baligise bakabono otemire nande kabege sieke bebono iko chikale ko herekero uchumi akongete aiga Kenya. Dirigale guchinyora. Otemire bikoro tokonyago rero byagotire bono esimiria bwatenko yoni ali eri agereta agachikonyora umuntu agichiyanga chiri ale gwake ruchibiche chiagotire bono ana futa atagete kubeka hana pesa quickly ntebya abantu kero kende batateko so into a relationship kero kende you are courting somebody tora bumwango kuraereso umuntu especially nyiko kolega asire stable ainu musacha nyazaye nako konye teno wate bobese boke you have a successful business enterprise gusega asyo korane nene tora bumwango kurara atebyo musubati kuwa umire nkyo korana naye ningo ase uchumi yabone ya Kenya yaikeire my brother muntu nabara pretend and you might not know asinge ncharo che prospect singa no tware kabese kande muntu nabara konye ke tas train asubugima aise ko betango na but deep down this person does not love you na babo cha kwanya babo cha bonche krumo sacha bamuita my friend baire nibo endo yakaberendo eranio be careful kero witarangi tru montaso mutandao otana korora mutana komerana especially yikira asabo no mo exchange money. Be very careful. Be very, very careful. Nkuri whatever as my friend uta trace you monto to anywhere. Be very, very careful. Abantu basiri chibese bakumonta go trust you monta so mutandao ngoyo bono niche munyo omekara cha koja Kenya sijui nini muntu yu akenga kwa ime. Be very careful bwana. Pesa si rahisi kupata hapa Kenya sasa hivi. Pesa ngumu. Yo monta kwange senge jotomo eti pesa senge ncho kwa mutrust tinege ntikia teko kora. Otherwise it's your money.